Ukulunga mase kugcwele ukulunga kukwagcwaliswa ukulunga sibantu wenza izinto ezivuna ukuthi ulungile. Yeka lento angithi ngiyazi ukuthi njengamanje siguda insibande ekusukumeni simela sithi hayi ngiyathoba nje ngiyathoba lezi asiyeke lezi zinto zokuyikhuluma lento iyenziwa le umuntu othobe kuyabona iyenze lento ayikhulunywa leyo ukuthi hayi siyathoba baphambi kwakhe no uthoba kanjani phambi kwakhe into athe iyenziwa uyenza ngokuqala ungayenzi yiphi le ntobeko nayo ikuphi lokho ukulunga ethi hayi ngifuni lutho ikuphi ulungephi wena ikhona kuphi siyakuzwa uyakhuluma ukuthi wena mawutshela abantu hayi impela nje angifuni lutho awufuni lutho kodwa zingaki izinto athe zenze ongakazenzi phambana nazo wena umzenzisi wena ingibushoda umuntu ozokutshela ngiyakutshela namhlanje umzenzisi wena ebushoda nje umuntu ozokwazi ukuthi uyazenzisa yabona mase igcwele kahle siqonde kahle uyazenzisa wena akakwazi athi ngikhuluma mfundisi umzolisa akakwazi ukuthi inkonzo ingena ngo10 konifike ngo11